i radi kojeg smo danas ovdje. Gospodin Lino Ćerar, izvolite. Dragi sugrađani, dragi moji prijatelji, najljepše, najtoplije vam zahvaljujem što ste došli ovdje, što ste mi dali podršku, davali ste mi podršku svih ovih godina, meni i reprezentaciji, i na tome vam zahvaljujem. Cari amici, vi ringrazio di questa accoglienza che per me significa molto. In nome mio e in nome della mia famiglia vi ringrazio sinceramente. Grazie. Ponosan sam da sam toliko godina vodio našu reprezentaciju, a vodio sam kroz moje godine trenerskog rada 3 države. Ponosan što sam vodio hrvatsku reprezentaciju. Zahvaljujem svim igračima, evo i našem dragom Valentinu Ramniću, jednom fantastičnom dečku. Jako lijepo odgojenom, kao i svi ostali reprezentativci. Ponosan sam da imamo ovakvu djecu koja prezentiraju našu domovinu. Htio bih reći nešto, a to je da mi je ovo nekako meni 10. medalja, 4 zlata, 6 srebra. Pitali su me koja mi je draža, ne radim razliku, sve su mi na određeni način drage. Drago mi je da sam kroz cijeli moj trenerski vijek u 4 države osvojio 23 nacionalnih titula, da sam 2 puta vodio reprezentaciju svijeta, da sam 2 knjige napisao, da sam počasni predavač na fakultetu, da sam primio nagradu jedini možda za moj rad, neko je valjda to primijetio. Pokušao sam biti u mom poslu proaktivan, inovativan, kreativan. Nisam savršen trener, ali uvjeren sam u nešto, da sam strahovito ulagao u sebe, da sam strašno bio posvećen poslu kojim radim, da sam radio sa strašću i sa neizmjernom ljubavi prema poslu koji volim. Govorim to zato što je ovdje čovjek koji je sve nas učio rukometu, ali koji nas nije samo naučio da znamo igrati rukomet, nego da budemo i dobri ljudi. I na tome hvala vam, profesore Radovčiću, što ste mene i mnogo generacija na Bujštini odgojili da nije važna samo pobjeda. Pobjeda je važna, ali još je važnije biti dobar čovjek, Jura. Na tome vam hvala.
koja je moja poruka? Jako držim do poštovanja. Mislim da moramo se poštivati, avere rispetto, qualsiasi persona. Može biti čovjek bogat, može biti siromašan, veliki ili mali, ali zaslužuje poštovanje. To se kod nas u Istri kaže štimanca. Bez štimance nema budućnosti. To je razlog svih problema u društvu. To je razlog zbog toga što su ljudi razočarani i što su ogorčeni na društvene elite, na političke elite, na poslodavce, što su ogorčeni na ljude koji su neopravdano se obogatili, nepošteno se obogatili i što su ogorčeni na medije. Nikada, mislim, ne bi volio da me neko poštuje samo zato što sam ili sa lijeve strane, da li sam za desnu stranu, da li sam za centraše, za moju političku ideologiju, bilo što. Nije u redu. Treba poštivati čovjeka po onome što on je, kakav je, šta je napravio. To je važno. I ne smijemo dozvoliti da nam ulica određuje kako ćemo rasti. Ja ću rasti, ja ću razvijati se onako kako sam naučio od svojih roditelja i po onom sustavu vrijednosti koji je u meni usađen. Samo to vjerujem, drugo ne vjerujem. Htio bih na kraju reći da obraćam se roditeljima. Imajte, i vidim puno djece i mladeži, imajte, dragi roditelji, beskrajnu ljubav prema svojoj djeci i pomognite im kad je teško, kad ne mogu, tada im pomognite. A poručujem djeci da beskrajno ljube svoje roditelje i da zahvale za sve ono što su napravili, zato što je za mene obitelj koljevka života i bez obitelji i ne smiju nam uništiti obitelj. Obitelj je broj 1. I na kraju, dragi moji sugrađani, neka bude ova moja zadnja riječ, a to je da moramo vjerovati u jedne u druge, da ne mislimo samo na sebe, nego da vodimo brigu o onima koji ne mogu, koji su bolesni, koji su napušteni, koji su razočarani, koji ne mogu. Dajmo im ruku, pomognimo ljudima, neovisno koje su to nacionalnosti, neovisno koje su vjere, neovisno koje su političke ideologije i svjetonazora. Čovjek je broj 1, njemu treba pomoći i jedino tako imat ćemo budućnost i moći ćemo živjeti život dostojna čovjeka. Hvala vam lijepo, grazie a tutti.